Rexstran terörü PKK'nin salan beriyan aha Litçay Bagoke endezyareke inşaatı şehitkir. Malpata şehit Mazlum Gözenoğlu li midyate bese zamanan mevlutla. Peşi çun Goristana Kalo li ser tirba şehit dağa kirin. آمين بحرمة طه وياسين. Pişreve geriyan medyade bi Kurmancı, Türkî ve Arabî mevlud xwendin. علي سلطان Mazlum Gözenoğlu endezyarê inşaatê bû. Rêxistina PKK di 3 Nîsana 2020 de li Nisêbînê li Çiyayê Bagokê ew şehîd kir. برینها 5 ساله شهادت گربول جای باگوکه هر سال مرا کفنا پاکا کفنا پرستی هم جیرا اوید کن مولوده امدن هر سال ای سالا پنجمین مولودا وینا بو مجی مداوت دوستی خورا و خودی خوی برومترا مش 5 yılı geride bıraktığımız büyük acılarla, hüzünle Bavê şehîd Hüseyin Güzenoğlu got, ji bîra me naçe bi vê awayî êşa me biçekî sivik dibe. اجابتی دعوتی هم کردن ام پر به دعوت بنا و نه هاتنا و نه بشلار بنا و نه ام پر کیف خوش بود. اول تشتی گفت دسته مدا بمینه روک حالو یا گفت سالی جار که ام پیرانی نه و یوز ام تشتی گفت ما ام بکن نینا. Hezîran jî bilêv kir ku mezlûm ne kesekî çekdar bû, bes karê xwe dikir. اف گفت بیشه تملی و ایش بیر کردن نه ایش بیر کردن اما اف جوا که گفت بیشه آگیر کی گفت مثلا پشکاف لیکه حب کتاب بکه مسئله. Yani sistem mimarlık ülkesi inşaat mühendisliğini Mêvanan destnîşan kir ku rêxistina PKK bi salana zirarê li milletê herêmê dixe. محمد علي İsal betlaneya nabere iki adı bistanan u betlaneya cejna Ramazani rastı hev hatın. Yani hem cejn bu